Le donne portarono gli aromi alla tomba, ma In-nisa temono che il jieħdu tragitto l-fwejjaħ sia il-qabar, inutile imma perché jibżgħu una li grossa ħajmorru għal pietra xejn sbarra l'ingresso għax del hemm ġebla sepolcro. kbira timbarra d-daħla tal-qabar. Il cammino di quelle donne è anche il Il-mixja ta' nostro dawn cammino. in-nisa hija wkoll il-mixja tagħna. Assomiglia al cammino della salvezza Tixbaħ che il-mixja abbiamo ripercorso tas-salvazzjoni stasera. li terraqna llejla. In esso sembra che Fija tutto donnu vada kollox a qed jaħbad ma' infrangersi ġebla. contro una pietra. Il-ġmiel La tal-ħolqien bellezza ma' della dramma ta' dnub. creazione contro il dramma del Il-ħelsien peccato. mill-jasar La ma' liberazione della l-infedeltà schiavitù għal patt. contro la Il-wedid infedeltà tal-profeti all'alleanza. ma' l-indifferenza Le kera promesse dei tal-poplu. profeti contro la triste Ekku koll indifferenza del fl-istorja popolo. tal-Knisja u fl-istorja ta' Così kull pure wieħed u nella waħda storia minna. della Chiesa e nella Donnu storia di il-passi ciascuno mwetqa di noi. qatt ma jwasslu Sembra che i passi għad-destinazzjoni. compiuti non giungano U mai hekk alla tista' meta. tqum l-idea li Può l-frustrazzjoni così tat-tama insinuarsi l'idea hi che la l-liġi mudlama frustrazione della tal-ħajja. speranza sia la legge oscura della vita. Oggi però scopriamo che il nostro cammino non è vano, Imma llum che niskopru non sbatti li l-mixja davanti tagħna una mhix pietra għal xejn, tombale. li mhix qed taħbad ma' Una ġebla ta' frase qabar. scuote le donne Hemm e cambia frażi la li storia. triet lin-nisa u tibdel l-istorja. Perché cercate tra i L-għala morti qegħdin tfittxuh colui qalb che è il-mejtin vivo? lil minu ħaj. Perché Għaliex pensate taħsbu li che kollox sia huwa tutto inutli inutile? li ħadd ma Che jista' nessuno jċaqlaq possa il-ġebli tagħkom? rimuovere le vostre pietre? Għaliex iċċedu għal Perché rassenjazzjoni cedete alla jew għal falliment? rassegnazione o al fallimento? Ħuti, lejt u l-festa ta' tneħħija tal-ġebliet. Pasqua, fratelli e sorelle, Alla jneħħi l-ġebliet la l-aktar ibsa festa li magħhom della jaħbtu rimozione it-tamiet delle u x-xewqat pietre. tagħna. Il-mewt, Dio rimuove id-dnub, le pietre più il-biża, dure il-mondanità. contro cui vanno a schiantarsi L-istorja umana speranza ma e tispiċċax aspettative. quddiem ġebla ta' La qabar. morte, Għax illum peccato, tiskopri paura, l-ġebla ħajja. la Ġesu mondanità. irxoxt. La storia umana non finisce davanti a una pietra sepolcrale, perché scopre oggi la pietra viva, Gesù risorto. Noi come Chiesa siamo fondati su di Lui. Aħna bħala Knisja fuq u Quando ci aħna perdiamo mibnija. d'animo, U anke quando meta siamo naħslu naqtu tentati qalbna. di giudicare Meta aħna tutto tentati sulla niġġudikaw base dei kollox nostri skont insuccessi, in-nuqqas ta' suċċess tagħna. Egli viene a fare U nuove le jiġi cose, jġeddet kollox. a ribaltare le Jiġi nostre jaqleb ta' taħt delusioni. fuq id-delużjonijiet tagħna. Ciascuno Kull wieħed u waħda stasera minna è llejla chiamato a u ritrovare msejjaħ nel isib vivente mill-ġdid f'minu ħaj colui che dak li rimuove jneħħi dal mill-qalb cuore il-ġebliet le l-aktar pietre tqal. più pesanti. Nistaqsu qabel xejn li Chiediamoci nfusna. anzitutto Li ma hi qual l-ġebla è tiegħi la li mia jeħtieġ inneħħi? pietra da X'jisimha rimuovere? din il-ġebla? Come si chiama questa pietra? Spesso a ostruire la speranza è la pietra della sfiducia. Spiss ix-xekka li t-tama tagħna hemm il-ġebla tal-qtih il-qalb. E che al peggio Meta non c'è nħallu mai tidħol fine. l-idea li kollox sejjer ħażin u li donnu qatt m'hemm tmiem għal ħwejjeġ ċar, b'rassenjazzjoni naslu biex nemnu li l-mewt hija aqwa mill-ħajja u nsiru ċiniċi u sarkastiċi u nġorru fina qtih il-qalb li xejn ma jagħmel ġid. un monumento Nibnu fina all'insoddisfazione. ġebla fuq oħra, monument lin-nuqqas ta' sodisfazzjon, qabar li t-tama. Lamentandoci della vita, Bit-gergir tagħna fuq il-ħajja dipendente nagħmluha dalle dipendenti lamentele fuq dan it-gergir spiritualmente u spiritwalment marida. Si insinua così Hekk tidħol una specie speċi di ta' psikoloġija del tal-qabar. sepolcro. Kull Ogni ħaġa cosa finisce tispiċċa lì, hemm senza bla speranza tama di li uscirne toħroġ viva. ħajja minn hemm ġew. Ecco però la Imma domanda għalhekk tafas sferzante fuqna di din Pasqua. il-mistoqsija qawwija tal-għid. Perché cercate tra i L-għala morti qegħdin tfittxuh qalb colui che è il-mejtin vivo? lil minu ħaj. Signore, Il-mulej ma non jgħix abita fir-rassenjazzjoni. nella rassegnazione. Huwa qam, È mhuwiex risorto. hemm. Non è lì, Tfittxux fejn non min tiħassibu cercarlo qatt. dove non lo Mhuwiex Alla troverai tal-mejtin, mai. imma Alla tal-ħajjin. Non è Dio dei morti, Titfinx it-tama. ma dei viventi. Non seppellire la speranza. C'è una seconda pietra che spesso sigilla il cuore. La Hemm pietra imbagħad del it-tieni peccato. ġebla li spiss tagħlaq Il il-qalb. peccato Il-ġebla seduce, ta' dnub.
Id-dnub iħajjar, iwiet ħwejjeġ ħfief u immedjati, ġid u suċċess, imma mbagħad iħalli fina solitudni u mewt. Id-dnub u li nfittxu l-ħajja fost il-mejtin, is-sens tal-ħajja fil-ħwejjeġ li għaddu. Għaliex qed tfittxu qalb il-mejtin lil minnu ħaj? Għaliex ma tiddeċidix li tħalli dak id-dnub li bħal ġebla fil-bokka tal-qalb qed iżomm lid-dawl divin milli jinfeġġewha? Għaliex flok id-dwala mmiexa tal-flus, tal-karriera, tal-gburija u tal-pjaċir ma tqgħidx lil Ġesu id-dawl veru? Għaliex li l-vanità mondana ma tgħidiliex li m'intix tgħix għalija imma għall-mulej tal-ħajja. Alle vanità mondane che non c'è per loro che vivi, ma per il Signore della vita? Ritorniamo alle donne che vanno al sepolcro di Gesù. Nerġgħu lura għan-nisa li jmorru ħdejn il-qabar ta' Ġesu. Quddiem il-ġebla mħarka jibqgħu imbelħa. Il-Vanġelu jgħid li meta jaraw lill-anġli jibqgħu mimlijin biża' u għajnejhom lejn l-art. M'għandhomx il-kuraġġ li jerfgħu ħarsithom. U kemm drabi jiġrilna lilna wkoll. Nippreferu nibqgħu milwijin fuq il-limiti tagħna, ninsattru fil-biżgħat tagħna. Stramba, imma għaliex nagħmlu hekk? Spiss għax fl-eluq u fin-niket aħna il-protagonisti. Għax iktar faċli nibqgħu waħedna fil-kmamar mudlama tal-qalb milli ninfetħu għall-mulej. Imma hu biss jista' jerġa' jqajjimna. Kien hemm poetessa li kitbet qatt maħna ħankunu nafu kemm nistgħu nolew sakemm ma niġux imsejħa nqumu. Il-mulej qed isejħilna nqumu fuq riġlejna, inqumu fuq il-kelma tiegħu, inħarsu fil-għoli u nemmnu li aħna magħmulin għas-sema u mhux għall-art, għal ħwejjeġ għolja tal-ħajja, mhux għal bassezzi tal-mewt. L-għala qegħdin tfittxuh qalb il-mejtin lil minnu ħaj. Non per la terra, per le altezze della vita, non per le bassezze della morte. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Dio ci chiede di guardare la vita come la guarda Lui, nħarsu lejn il-ħajja che vede kif sempre ħares in lejha hu ciascuno di noi li f'kull un wieħed u nucleo waħda minna insopprimibile dejjem di jara bellezza. ġmiel li ma Nel jitħassarx. peccato vede figli da Fid-dnub rialzare, jara nella uliet morte xi jġib fratelli da fuq saqajhom. resuscitare, nella Fil-mewt desolazione aħwa cuori xi da jqajjem. consolare. Fid-deżolazzjoni Non temere lub dunque, xi il jfarraġ. Signore ama questa tua vita Mela tibża anche xejn. quando hai paura di Il-mulej guardarla jħobba e din prenderla il-ħajja in mano. tiegħek. Anki meta La tibża Pasqua tħares lejha dimostra u quanto taqbdilha l'ama, idea. al punto da Flejt attraversarla qed tutta, jurik kemm da iħobba provare l'angoscia, sal-punt l'abbandono, li la jgħixha morte kollha, e le li infili ħaslu per ġieħ uscirne tagħha, vittorioso e l-abbandun, dirti: non il-mewt sei solo, u l-qjan tal-art confida in me. biex seta' joħroġ minnhom Gesù rebbieħ u È jgħidlek specialista m'intix nel waħdek, trasformare le nostre għafda fija. morti in vita. Ġesu I hu nostri speċjalista lamenti in fli jibdel danza. l-imwiet tagħna Con f'ħajja, lui possiamo l-għali compiere tagħna anche noi la fis-sfin. Pasqua, cioè Miegħu il passaggio aħna wkoll nistgħu nagħmlu passaggio tagħna dalla lejt. chiusura alla Jiġifieri comunione, il-modija, dalla desolazione modija alla consolazione, mill-eluq għal dalla komunjoni, paura alla fiducia. mid-deżolazzjoni għal Non konsolazzjoni, rimaniamo a guardare mill-biża' per terra għal fiduċja. impauriti. Guardiamo Ma Gesù nibqgħux risorto. inħarsu lejn l-art Il suo imbeżza, sguardo ci inħarsu infonde lejn speranza, Ġesu irxoxt. perché ci dice che Il-ħarsa siamo tiegħu sempre amati tfawwarna e che bit-tama nonostante għax tutto tgħidilna li quello aħna che dejjem possiamo maħbuba combinare il u li suo minkejja amore dak kollu li cambia. nistgħu nagħmlu imħabtu Questa minn è la magħna certezza ma non titħarrikx. negoziabile della vita. Dini iċ-ċertezza tal-ħajja Il suo li amore mhijiex negozjabbli. non cambia. Imħabtu ma titħarrikx. Chiediamoci, Nistaqsu li la nfusna. vita dove Fil-ħajja l'hemm fejn qed inħares. contemplo ambienti Qed nikkontempla ambjenti ta' qabar vivente. jew qed infittex lil minu ħaj. L-għala qegħdin tfittxuh qalb il-mejtin lil minu ħaj. In-nisa jiftakru xejdulhom l-anġli li jżidu
Ftakru x'kien qalilkom meta kien għadu fil-Galilija. Dawn in-nisa kienu nsew it-tama għax ma ftakrux iżjed fi kliem Ġesu, is-sejħa tiegħu fil-Galilija. Għax tilfu l-memorja ħajja ta' Ġesu jibqgħu iħarsu lejn il-qabar. Il-fidi għandha bżonn terġa' tmur il-Galilija biex tgħix mill-ġdid l-ewwel imħabba ma' Ġesu, is-sejħa tiegħu. Li tiftakru, rikordare, jiġifieri letteralment tirritorna bil-qalb tagħha għarru. Huwa essenzjali li nirritornaw b'imħabba ħajja għand il-mulej. Inkella ikollna fidi ta' mużew, mhux il-fidi ta' lejt. Essenzjali, altrimenti si fa una fede da museo, non la fede pasquale. Ma Gesù non è un personaggio del passato. Imma Ġesu mhuwiex personaġġ tal-imoddi. Hu persuna ħajja illum. Ma nsirux nafuh mill-kodba tal-istorja, imma niltaqgħu miegħu fil-ħajja. Ejjew illum nagħmlu memorja ta' meta Ġesu sejħilna, ta' meta rebaħ fuq id-dlamijiet tagħna, ir-reżistenzi tagħna, id-nubijiet tagħna, ta' kif messilna l-qalb tagħna bil-kelma tiegħu. Ħuti, ejjew immorru lura il-Galilija. Le donne ricordano Gesù, lasciano il sepolcro. Pasqua ci insegna che il credente si ferma poco al cimitero. Meta ftakru f'Ġesu, in-nisa ħallew il-qabar. Lejt jallimna li l-bniedem ta' fidi ma jaqafx fit-tul iċ-ċimiterju, għax hu imsejjaħ jimxi lejn il-ħaj. Nistaqsu li nfusna fil-ħajja tiegħi lejn fejn jimmiexi. Xi drabi nimxu dejjem u biss lejn il-problemi tagħna. Imma jonqsu qatt u mmorru għand il-mulej biss biex jenna. Imma allura huma l-bżonnijiet tagħna li jorjentawna mhux Ġesu. U nibqgħu dejjem infittxu lil min hu ħaj fost il-mejtin. Kemm drabi imbagħad wara li nkunu ltqajna mal-mulej nerġgħu lura qalb il-mejtin, induru fuqna nfusna, inħaffru fid-dispjaċiri, ir-rimorsi, il-ġrieħi u d-delużjonijiet tagħna mingħajr ma nħallu lill-irxox jibdilna. Eżis ħuti, ejjew nagħtu lil ħaj il-post ċentrali f'ħajjitna. Nitolbu l-grazzja li ma nħallux il-kurrent, il-baħar ta' problemi kaxkruna. Li ma nitfarkux mal-ġeblit ta' dnub u fuq is-sikek tal-qtih il-qalb u tal-biża. Infittxu lilu, inħalluh ifittixna. Infittxu lilu f'kollox u qabel kollox. U miegħu inqumu. Cerchiamo Lui. Lasciamoci cercare da Lui. Cerchiamo Lui in tutto, prima di tutto. E con Lui risorgeremo.